Hi Marupsa, hi guys. Ngasi date 24 December 2023. Ngasi Christmas ki welcome ni adugi maramna hojik akhoi church ta chatlani mupum khuding mak yengmin nasi ngasi 24 ngasi akhoi aimul chingnung hutta function karamna pangthok pagi karamna church ka bagi haibudu khitang yengmin nasi ko adu hojik mathang oina yengsi hojik aigi imani hojik chatkhrebni chatpa haurabani aduga sina aigi nupini si hojik chatpa haure akhoi si church lomda yengbiu mathang oina marupsa akhoi si flag hosting tawram khre ainang haudre khitang thengi akhoi aimul chinghul bapti church si hojik ayam khoi church manungda changlam khrebani sida
Like Christmas bukan Christmas itu mau gitu. Ay caksa, iso na. Fear not. Behold, I bring you good news. Sigmano, kayo nangyayari sa chong boy ni Mrs. Pamisis. Hindi tayo pasang mahal ako, irang siya ano. Sino-sino, hindi tayo pasang ako, iyakan mo. Nangyayari na. Ini Krista ang Krista. Tak siya rin yan naman. Tak siya rin ang kapil. Kapay rin na ang magtoki. Tak siya. Paano? Nang sandali. Maruk sa nasigi 24 ki evening service loire hauzik isa gi jimda hallani hayeng ayuk muk tengnarasi nasigi disipau lo sinjare ke bye bye.